Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli Nemoguća emisija. Hvala vam što nas gledate i što nas pratite na ovim stranicama našima Facebook Iza scene i Nemoguća emisija. Dobijamo hrpu poruka. Jedna je stigla čak iz daleke Australije. Pozdravljam ekipu koja mi je pisala, ne samo meni nego i cijeloj ekipi. Hvala vam što gledate ovu beskrajno zabavnu emisiju. Nekima je nije zabavno, ali oni ju svejedno gledaju, pa onda čačkaju po ovim mrežama, pa hejtaju, kako se to sad kaže moderno. Uglavnom, i to je njihovo pravo. Velike čestitke našoj repki. Dobili smo Švabe, 25-26 čini mi se da je bilo, da. I mislim da ćemo daleko dogurati, imam neki feeling, mogli bi čak i do zlata, ali nećemo sad ništa unaprijed, neka oni se bore. Idemo mi brzo dalje. Danas će biti tempo malo ovako žusti. Ima nas dosta ovdje vani nekih ljudi koji nisu bili s nama, a evo su se pojavili ovu noć, pa ćemo mi krenuti na temu. Prva tema večeras je bioenergija i sa mnom u studiju pozdravljam mog gosta Muhameda Omerovića. Muhamed, dobar večer. Dobar večer vama, pozdrav vašim gledateljima širom svijeta, koliko vidim, dobro ste gledani. Gledaju nas, znači kako, svuj cijela Hrvatska, dijaspora i daleka Australija. Evo, nema dugo smo poruku. Drago mi je da mogu gostovati, da imam priliku gostovati na takvoj jednoj televiziji. Hvala vam na pozivu. Evo, rado sam se odazvao. Jest malo kasno, ali nije to nikakav problem. Nema ništa, nije kasno. Za dobre ljude uvijek. Tako je. Ja sam rekao na početku, znači tema je bioenergija. Jedna energija, kakva je to energija? Evo, ukratko. Da objasnim, recimo među ljudima vlada jedno mišljenje, nekad i pogrešno. U suštini da kažem, to je nekakva, najviše se ljudi slaže s tim, božanska energija, kosmička ili božanska energija. Neki kažu da je posjeduju, da se pune, da je prenose na druge, da je zrače. Neki opet kažu da je konektuju ljude na tu energiju. Ja sam jedan od tih malobrojnih koji kaže da konektuju ljude na tu energiju i to je to otprilike kako ide sad. Tehnike su uglavnom različite. Malo sam gledao kako ove moje kolege koji se zovu ovako kao i ja, bioenergetičari, rade. U principu ne radim kao oni. Ima mnogo zajedničkih dodirnih točaka, ali ima i razlika. I osnovna, recimo, osnovni znajaci, osnovni, kako to kažu, Kenmerk, osnovne značajke te moje metode, da je tako nazovemo, da je moja, jer po njoj radim i nikome nije učio tome. Znači, sam sam je osmislio, dorađivao kroz vrijeme, kroz ove 23-4 godine koliko se bavim bioenergijom, je uvijek ruka na bolnom mjestu. Nije ruka oko tijela, jer ja sam gledao moje kolege koji to rade. Ne kažem da je to pogrešno, ni da je dobro, ja to ne znam, ja tako ne radim. Znači, kod mene ruka na dodir, znači na dodir, kontakt tijela, ruke, da. Kontakt ruke sa bolnim mjestom i ostalo se dešava kako i šta, ja to ne znam. Vi ste vani? Da, u Nizozemskoj sam... Znači niste u Hrvatskoj? Ne, nisam u Hrvatskoj. Ali možete doći u Hrvatsku? Ovdje dolazim. Da, ja sam u Nizozemskoj. Tamo moram još naglasiti da ljudi ne bi pogrešno shvatili sve ovo, da ne budem nekakav nadri. Da ovo što radim, da je ovo oficijelno registrovano tamo. Znači imam djelatnost za bavljenje alternativnom medicinom u Nizozemskoj i mogu s tim širom Evropske unije raditi. Znači, oficijalan papir, isto kao što ljudi imaju ovdje neku tvrtku registrovanu, pa mogu širom Evropske unije raditi, tako isto i ja mogu ovdje. Ovdje sam sad na jednoj kraćoj turneji po Hrvatskoj. Evo, od ponedjeljka sam u Rijeci, poslije toga za vikend sam u Puli. Nakon Pule ide Gospić, poslije Gospića Split, Primošten, pa ću vjerovatno opet koji dan Zagreb, možda i Sisak. Odlično. Ajmo, Muhamede, pričali smo, evo, za gledatelje, zanimljiva jedna priča o nekim počecima vašima, kako ste shvatili da ste, ajmo reći, nadaren ili možda čak nije prava riječ, a vi me slobodno tu ispravite. Ono što ste mi ispričali prije emisije, ja bih htio da to podijelimo sa gledateljima, pa evo. Pa ja sam im pokazao ožiljke na mom vratu. Znači, Muhamed ima ožiljke
od snajpera, znači u Sarajevu, 92. godina. 25.10.92. snajperski metak na čuvenoj aleji snajpera kroz vrat je prošao. Bio sam ranjen, teško ranjen, opasno ranjen, životne funkcije su mi bile ugrožene. Izmješten sam na liječenje u Njemačku, u Minhen. Tamo smo operirali donji dio kičme, vrat mi nisu dirali jer su liječnici rekli da je rizik preveliki da bilo šta diraju, pustit će vremeno da vide šta će se desiti jer su mi otkazivale funkcije ruku i nogu. Zbog živaca koji... Zbog živaca i svega, ne znam. Ni njima ništa nije bilo jasno. Rekli su mi čak jedne prilike da kad bi oni kroz to kud je metak prošao, kroz tu rupu provukli iglu, da postoji vjerovatnoća da bi veću štetu napravili nego što je metak napravio. Mislim, ja sam sam po sebi bio fenomen da sam preživio uopšte to takvo ranjavanje na tom mjestu. Malo je kičma bila oštećena, ali srećom to se poslije vratilo, te funkcije ruku i nogu, nije bilo posljedica, s tim što sam ja imao nesnosne bolove. Pune 4 godine ja nisam mogao ni spavati, ni ležati, jesti, piti, ma ništa. Znači, jedan položaj duže od nekih 10-15 minuta nisam mogao zadržati. Morao sam tražiti drugi položaj u kojem malo manje boli, jer je uvijek boljelo. Tako da sam jedne... I sa lijekovima je boljelo? Lijekovi su malo ublažavali. Malo, to je bilo na momente, ali ja sam uzimao, recimo dođem u njemačku sredinu, ne znam nikoga, nemam novaca, ne znam jezik, ne znam ništa. I onda mi oni daju tablete, ja probam, vidim bolje mi. Onda ja uzimam jednostavno, treba mi gotovo, šta ću, nemam više. Tako da sam diklofenake šakama uzimao. I te jedne noći ja sam doslovno preko noći ozdravio. Bolestan sam legao, probudio se zdrav. Nakon 4 godine? Nakon 4 godine. Mislim, ja sam mislio gotovo je. To je već, tad sam bio 56 kila, sad imao sam oko 80 kilograma, tad sam bio 56, sad možete zamisliti kako to izgleda. U tom snu, nije to bio sam stvar, čuo sam samo glas koji mi je rekao doslovno ovako, ti trebaš i moraš halaliti svakome šta god ti je ko uradio, bez obzira da li ti za to znao ili ne, i sve će biti u redu. Znači, halal ti oprostiti. Oprostiti, da. Ujutru kad sam se probudio, ja sam mislio da sam umro. Nema bola, nisam osjećao nikakav bol. To ste u snu doživjeli? To sam u snu čuo taj glas. I kad sam se probudio, ustanem, ništa me ne boli. I ja razmišljam sad gotovo, mrtav. Eto, rekao, to je to. Nekakvo stanje, bezbolno, nakon 4 godine. I razmišljam o životu, eto, prošao mi je život, šta mi je prošao, šta sam imao, paćenje, završio školu, počeo raditi. Sad, umro, okrećem se da vidim gdje je tijelo na krevetu i kad sam se okrenuo vidio nema ničega, onda je nastao šok. Šta se sad dešava? Pipam sebe, jesam li to ja? Jesam li živ? Diram rukama zidove, prolazi ruka kroz zid, palim televizor daljinski, ručno, sve radi i onda sjetim se, kažem, aha, to je to. Da bi par dana nakon toga, mislim, to je bio početak nekakav, bar ja vezujem to, ovo svoje, jeli, ovaj svoj dar i otkriće ovog dara. Tad ste imali godina koliko? To je bilo 95. To je 31 godina. Koliko? 31 godina. 31? Ja sam mislio da nije 33 možda, to su nekakve godine pekretnica, barem kod nas u katoličanstvu, to nisu sve godine kao pa... Nije, 31. Zbog tog pitam. To je bilo 31 godina. Evo, sad mi je već 56 od juče. Tako da sam poslije toga par dana došao mi prijatelj u posjet koji mi redovno dolazio da me obiđe. Radio je na gradilištu u Njemačkoj. Jeste pričali sa doktorima oko te teme, da vas više ne boli? Jesam. Nakon toga oni nisu imali objašnjenja. Rekli su to je dobro. Čuda se dešavaju, nemaju objašnjenja i to je to. Jednostavno nemaju objašnjenja. Vi ste otpušteni onda iz bolnice? Ne, ja sam bio otpušten svakako. Jer meni su rekli, evo, funkcije su u ruku... kužim lijekovi i to je to. Funkcije ruku i nogu su stabilne, znači to je u redu. Bol, vi ćete se morati pomiriti da živite s bolom, vama niko više do kraja života pomoći ne može. To će vam ostati vječno. To je bila njihova dijagnoza. Imam ja to na papiru sve od njemačkih doktora. I onda dešava vam se taj glas da je bio... Onda ozdravim, poslije toga dolazi taj moj prijatelj u roku od nekih 5-6 dana nakon toga radio je na gradilištu. Tad sam prvi put čuo da postoji suha i mokra kiša. Kaže, ova mokra kiša, suha je pljusak, jedna mokra, ona sitna koja pada. Kaže, ova mokra kiša bila, čitav dan sam radio na mokroj kiši, pokisu uhvatila me leđa. Hajde, rekao, sjeda pored mene, ja mu stavljam ruku na leđa. Vrela ruka. Šta, kako? Pa rekao, ne znam šta vrela, šta me sad, mislim, u sebi zezam, jer mi smo se zezali na račun bioenergije. Zato ja ne zamjerim nikome kad neko ne vjeruje, kaže, to je ovo, nije problem, i sam bio taj. Tako da
Ja mu stavim i drugu ruku, zezajući se s njim, rekao, evo da ti malo dam bio energije, sad će to tebi proći, bit će to dobro. Na 3-4 minute on se uvija, viče, vrelo, super, šta to radiš? Pa šta me rekao, ima više šaltati, sklonim ja ruke. Kaže on, što ne kažeš da znaš? Šta znam? Kaže, evo, sad mene ne boli leđa. Pa znam, rekao, niste ne boljela, mene si našao farbati. Ja te znam čitavog života. Tako da je njemu trebalo više od 40 minuta da on mene uvjeri da mu je stvarno bolje. Uvjeravao vas je dao tu priču, da. Ja. I ja sam se prepao. Tad me je šok bio. Gotovo sam došao do padanja u nesvijest. To je bio šok. Šta sam uradio. Poslije toga sam probao još kod par osoba, 5-6 osoba i vidim svima bolje. Ljudi čestitaju, dobro je. I onda ja pričam bratu i ocu, oni su bili isto u Njemačkoj, kažem, eto ja sad ozdravio, ali sad imam dar. Kad nekome stavim ruke na leđa ili na bolno mjesto gdje ga boli, prestane. Vidim ja, oni se gledaju sa žaljivo, ko biva sliježu ramenima. Ovaj naš je gotov, nema od njega više ništa. Hajde što je bolestan bio ovako, sad je s mozgom otišao. Tako da zapravo to je taj bio neki početak. To su ti bili početci, onda vremenom, gledao sam neke stvari, istraživao, pa onda kad dođe neko se požali stavim ruku. Sve to bilo stidljivo, više sa strahom sam to radio, jer ne znam šta se dešava. Nije imao ko da mi pokaže. Kasnije, kroz vrijeme čovjek se nauči, navikne se na sve. Da ste registrirali djelatnost? Prije par godina sam registrirao djelatnost, bila je u Njemačkoj, sad sam to sve prebacio u Nizozemsku. Sad je, jer živim u Nizozemskoj pa da ne bi. I bilo je nekih pogodnosti prije zbog toga, ali sam odlučio, ipak mi je to lakše da ne petljam, pošto sam odlučio malo više putovati. Prije sam dolazio 2 do 3 puta godišnje u Hrvatsku. Koji broj da stavimo? Mi nismo stavili, mislim, broj na ekran. Pa dobro, nije... Smo stavili broj, možda? Nije bitno to. Nismo? Da vam se javi možda? Pa ne mora, nekad traži, evo ima to Fit and More Now, nekad traži ili na Facebook profilu. A barem onda nekakvu adresu, ili ima neki... Ima... Broj? Može ovaj hrvatski broj. Hrvatski broj 095 536 7952. Muhamede, koji je Facebook? Ne vidim ovdje. Facebook, ima sve. Fit and More Now. I mogu ima stranica? Ima sve. Ima i web stranica. Mogu me tražiti jednostavno pod mojim imenom i prezimom Muhamed Omerović, naći će me već. U stvari da, googlajte Muhamed Omerović pa će Google izbaciti. Ima evo i Facebook i stranica Fit and More Now. Fit and More Now. Imate mail, .com, to je www, to je internet stranica. Ja ću samo kratko, znači uspješno pomaže kod glavobolje, obične i migrenske. Kakva je to obična i migrenska glavobolja? Obična je, recimo čovjek se prehladi, udari ili bilo šta, jednostavno ga zaboli glava, to se dešava svima nama. Dođe nekakav problem. Migrena kontinuirana. A migrena, to je već dijagnoza, to je ozbiljnije, to su već migrenske poremećaje. To su poremećaji kod kojeg se konstatira da je migrena. Bolova u nogama, rukama, stomaku, leđima, koljenima, kukovima, šakama, laktovima i tako dalje. Prije emisije ja sam na treningu sam ozlijedio vanjski dio butine i Muhamed mi je stavio ruku i meni je osjetno bilo lakše. Tako da sam osobno isprobao i to prvi put u životu bio energiju. Do sad nisam nikad imao. Mada u jednom mjestu mom ima jedan čovjek koji se bavi, ali nismo došli nikad do kontakta. Evo sad prvi puta sam, pa je mogu reći iz iskustva vlastitoga da je ok. Znači, raznih povreda kostiju, mišića, zglobova tetiva, terenski lakat, razna istegnuća, kontuzije sa ili bez hematoma, problemi sa sinusima. Vidiš, ovo je zanimljivo, znači problemi sa sinusima. Znači, to su ono, kad to radite, sinusi uglavnom se jave kad je prehlada, je li tako? Pa dobro, najčešće. Imaju ljudi koji imaju kronični problem sa sinusima. To je taj sinutitis, kako ga zovu. To je kronična upala ovih kanala ovdje i ovdje, recimo ti, ne znam ja kako se zovu. Ja sam pravnik po obrazovanju, ne znam ja te medicinske. I onda znači... U principu sve što boli, bez obzira da li je poznatog ili nepoznatog uzroka, recimo mnoge stvari ja i ne znam, već radeći ove grupne tretmane na daljinu, pored toga što radimo. To smo sad htjeli, to je bilo moje pitanje. Vi radite i na daljinu? Znači, da, pored ovoga... Na koji način to funkcionira? To je vrlo jednostavno da dajem ljudima uputstva šta i kako da rade. Recimo, radio sam 1 na 1 kako radimo ovako ove tretmane, kao što sam vama radio. Tako isto
ljudi tu su navikli da je to najbolje, najbrže, mada ima mnogih stvari koje se dešavaju na daljinu mnogo bolje nego u pojedinačnim tretmanima. Neki video link ili nekakvi Facebook kontakt? U stvari, bitno je samo da oni urade, da stave, ne moraju me vidjeti uopšte, ne moraju me čuti. Bitno je samo kad ja kažem, kad im dam uputstvo, da im neko prenese, nije bitno gdje se oni nalaze, da stave ruku na bolno mjesto kad ja dam dozvolu. I da sklone kad ja kažem i to djeluje. Kako i zašto, ne znam. Ja sam mislio da ja stvarno to nešto zračim, pa sam jedno vrijeme radeći na daljinu koristio otvoren telefon, internet, Skype je tad bio popularan. Dok nisam eksperimentalno uradio prije 1,5 dana preko Facebooka, koristili smo live stream od Facebooka, jedan grupni tretman, bilo je 300 i ne znam nešto osoba live streamu i čekao sam sad te rezultate. Kad sam vidio da je više od 90% osoba, povratna informacija koju sam dobio da je zadovoljno, da je prezadovoljno sa rezultatima, ja sam ostao šokiran. Tad sam vidio da ništa nije moje. Ne znam šta se dešava. Ljudima bude bolje. To je bio 10. tretman po redu, bilo je više od 2000 osoba istovremeno. A kad sam završio taj tretman, na onom videu koji sam podijelio na svom Facebook profilu, bilo je već 96.000 pregleda. To je mene šokiralo. Ovdje na ovom katalogu su osobe kojima je pomogao gospodin Muhamed Omerović. Evo pa vi onda ukratko da ja sad... Pa dobro, reću... Neki sportaši poznati, ima nekih ljudi evo kojima ste pomagali. Ima toga, meni su najdraži pacijenti su mi sportaši, jer se radi uglavnom o zdravim mladim osobama sa svim funkcijama organizma koje su kakve treba, idealne, odlične. Jedino taj problem je povrede koja je trenutna. To se rješava u roku od dan, dva. Recimo, ljudi nastavljaju trenažne procese. Recimo, najpoznatiji za vaše gledatelje sigurno Ivica Olić. Je bio u Bayernu, tada imao rupturu lista noge od 7 cm. Odradio sam mu prvo tretman na daljinu preko telefona i on je rekao da može staviti nogu na zemlju, da se može osloniti na nogu, osjeća bol, da može hodati skoro normalno. Htio je doći do mene u Holandiju, ali sam rekao da nema potrebe da ja prolazim kraj Minhena, jer 7 dana nakon toga sam planirao za Bosnu ići. I to je bilo, tako svratio sam kod njega. Tretman je trajao pola sata, znači ruptura lista noge je završena i tada je igrao finale Lige šampiona. U stvari on je bio taj koji je doveo Bayern do finala, jer mu je to bila najuspješnija sezona u karijeri. Onda, pored toga, ima skoro pola ove vaterpolo reprezentacije Hrvatske, što su svjetski prvaci, su bili kod mene Šetka, Garcia i ostali, da ne nabrajam. Onda rukometaši, nogometaši, recimo iz Rijeke, dok je bio još u Rijeci Stefan Ristovski, Roman Bezjak. Pa ima toga stvarno, kažem, puno, ne mogu se više sjetiti svega. Ima, čak sam na daljinu radio Japancu Haraguchiju u Japanu, imao je distorziju zgloba. To je bio, tad je Željko Petrović bio trener Red Diamonds iz Urave. Ovaj Željko Petrović što je bio u Dinamovu. Ne znam. On je tad bio njemu trener i on me je nazvao. Kaže, prvo nije htio, ne vjerio on u to. Međutim, kad smo odradili to sutradan, nakon treninga, sam je došao njemu i rekao, zovi onog svog prijatelja iz Europe, još me malo boli noga kad šutiram. A nije mogao, kod kuće bio, nije mogao na trening doći. Znači, veliki broj ljudi kojima ste pomogli. Sve mene će zanimati, recimo osobno, nisam vas to stigao pitati prije, pa ću sad. Da li živimo u vremenu kada je strka, zbrka, ljudi padaju neke depresije čudne zbog nekakvih svojih osobnih strahova, zbog neuspjeha, ne znam. Javlja se ta neka anksioznost, neke te lagane depresije. Da li ima nekakva, da li na tome recimo možete? Lagane depresije, vrlo... To je danas moderna bolest. Da, znam. To sam vidio i mnogo ljudi mi se javlja s tim i mogu se pohvaliti tim da su rezultati jako dobri. Recimo, kod tih blažih oblika depresije. Je li to negativna energija, pa vi to u pozitivnu pretvarate ili kako? Tačno ne mogu pričati, možemo samo nagađati oko toga. Recimo da je to tako. Uglavnom, mi to zovemo nekakva negativna energija. To je nešto što se ne poklopi kako treba. Nešto imaju sve frekvencije, jer energija je uvijek frekvencija, igra frekvencije. Nešto imaju sve frekvencije i onda tu dolazi do disbalansa nekakvog. Recimo, meni je najbitnije da ta osoba kad dođe može sebe dovesti u tu nekakvu situaciju da osjeća strah. Da zamišlja nešto što mu izaziva strah ili ako ima taj strah prisutan i tad se to u većini slučajeva rješava. Stres u biti je strah na neki način. Pa
Stres je... Od nečega, od neuspjeha, ne mora, sam sebi stvoriš. Stres je sam po sebi rastrojenost, preopterećenost nekakva. Čovjek ne može da se izbori sa onim što jeste. Opiranje stvarnom stanju, to je stres u stvari, neuspješno opiranje. Ali to se isto rješava. Dajte mi telefone malo, evo, pa ćemo, ako ima koji gledate, da se javi možda neko pitanje. Mi ćemo uglavnom se opet vratiti na Muhameda. Zanima me zapravo kad imate neke tretmane sad za redom, Ja? da li se praznite? Ne. Kako, da li, to vjerojatno imaju gledatelji, ne samo mene. Da, da li imate neki čip na sebi? Ne, nisi se puni, nisi se prazni. To je to što sam ja mislio da ja to nešto isijavam, zračim. Pa sam čitao da se ovi neki pune, neki ne pune, prazne, neki uzimaju tuđu, tuđi bol, tuđu negativnu energiju. To nemoguća misija je. Je, izvolite. Evo, molim vas, direktno uključenje kod gospodina Denisa i Omera. Evo, tu smo, slušamo vas. Evo, slušate me. Evo, sve pohvale gospodinu Omeroviću, samo nisam u studiju, vidim je vas. Dobar večer. Dobro večer. Dobar večer, veliki pozdrav iz Rijeke. Denis, sve najbolje vama i nemogućoj misiji. Veliki pozdrav od Elvisa Šutala iz Rijeke. Puno mojih je bilo kod vas. Pozdrav Elvisa. Sjećate? Da, sjećam se. Gospodine Omeroviću, dobro večer vama i drago mi je što ste došli opet u Hrvatsku natrag. Dobro večer. Šutalo je na telefonu. Dobro večer, gospodin Šutalo. Evo ga. Puno ste pomogli, dosta su ljudi skeptični prema ovome, ali dosta pacijenata mojih koji je došlo kod vas se osjećaju dobro i poštovanje i imaju dobru energiju. I puno pomažete ljudima i ja sam stvarno zahvalan na ovome svemu. Bila je i moja mama kod vas za štitnjaču. Da. Drago mi je da su ljudi zadovoljni, drago mi je da mogu pomoći. Lično se jako dobro osjećam kad nekome pomognem. To je posebno zadovoljstvo i to je nešto što se ne može... Vidimo se ponovo. Od ponedjeljka sam ponovo u Rijeci, vidimo se, gospodin Šutalo. Ajmo nekog drugog onda, jel ima ko? Znači, ne punimo se, ne praznimo se, konstantna energija. Halo? Znači, halo? Dobar večer. Dobro večer. Ja bih vas molila jedno pitanje za gospodina. Da li se bioenergijom može ili pogotovo on rješavati autoimune bolesti? Kod autoimunih bolesti, nažalost, zavisi opet šta je i kako je, imaju neke autoimune bolesti, kad čujem dijagnozu koja ja odmah kažem ne. Pod autoimune bolesti recimo spada, ja sam bar tako čuo, i reuma. Ciroza jetre. To ne znam, mi možemo uvijek probati. Nekad su se neke stvari dešavale za koje niko nije davao ni 1% šanse da će biti uspješne, ali kod autoimunih bolesti i kao što je slučaj recimo kod osoba koje su imale moždani udar ili povredu nakon traume ili operacije centralnog ili perifernog nervnog sistema, tu jednostavno pomoći neke nema, nažalost. Da. Ublažavanje samo. Eventualno malo ublažiti simptome, to je to. Da ja vama ne pričam neke bajke. A zaka je ciroza jetra zbog cuge ili zbog čega? Halo, mogu ja nešto pitati? Možete. Ja sam 3 puta operirao devijaciju septuma, pa imam problema stalno s disanjem, nije mi to ništa pomoglo. Imao sam rak prostate i to je sad sve u redu. Sad imam problema sa tlakom i imam koljena i dole na zglobu cirkulacija mi je slaba. Ovako, što se tiče tih problema sa koljenima i cirkulacijom, to je u redu. Sa tlakom isto bi se dalo poboljšati, a ovo drugo nisam baš siguran. Znači, tlak, koljena i cirkulacija u zglobu, ok, to može. Da pitamo našeg Muhameda da li može pomoći tim ljudima da je desila se ljubav jedna velika i pokušat ćemo odgovoriti na to famozno pitanje o ljubavi. Pa ćemo lagano i završiti, evo. Kiki, pa kaj sad s gitarom tome? To ćemo kasnije. Ajde, molim te, ti Kiki, tamo sjedni. Evo, Kika.
Nina, evo tebe kod mene, a? Da, dugo. Baš ljepše studa nego onaj put kad sam bila. Ma da. Ovo mi je 4. put, hvala Bogu. Nikolina, Cvek. Kiki, Kristijan, Sviđa mi se jako u studiju. prezime, Pa znaš već. Kristijan, Knjižek, je? Da. Vidiš, čak pamtim sve, jebem te, pa. Oni su mi se pridružili u studiju i, dragi gledatelji, to su jedan mlad par koji, evo, desila se jedna ljubav koja je možda neuzvraćena, ne znam s koje strane, to ćemo sad, evo, pokušati utvrditi. Naš Muhamed će se, evo, možda referirati na njih, da li možda tom bioenergijom mi možemo možda utjecati da to dvoje mladih ljudi se napokon shvati, da jednostavno ta energija procirkulira kroz njih dvoje. Jer, Kiki, ja znam da tebi se Nina sviđa. Naravno. I da je možda ona neshvaćena sad, ta ljubav od nje. Ali evo, da li imamo mi kakav recept? Što se mene tiče, to su mi pitali mnogi, recimo nisam vidovit, ne znam šta je kome, šta će kome biti, ne znam šta će meni biti, a kamo kome drugom. I u tim stvarima, kad je ljubav, ljubavni problemi, spajanje, razdvajanje... Bilo je sigurno pitanja, a? Bilo je pitanja, toga imam redovno. Pomogni Muhamede. Ja, vrati mi, može li, šta da se uradi za moju dragu, za mog dragog, tu, nažalost, nemoćan sam, ne znam ja te stvari. A kao iskusni, evo, imaš dosta godina i to sve neki savjet, evo, recimo Kikiju, kako da... Pa, ako to vrijedi da se bori, treba se boriti. Ako ne vrijedi, treba pustiti neka ide. Kud je krenulo. Ti misliš da se vrijedi boriti, tako? Naravno. Ok. Mi ćemo još, evo, daću ja završnu riječ našem gostu. Mi ćemo ostaviti ovo dvoje mladih ljudi da s vama porazgovara sa gledateljima, naravno, a ja ću se možda da se vratim u studio. Muhamed, evo, zadnja završna nekakva riječ vaša. Pa ne znam šta bih rekao, znači ovo što radim nije ništa ono što bi rekli čiri ba, čiri bu, nije placebo efekat, što kažu često da je placebo efekat, znači da bi rezultati bili zadovoljavajući, nije potrebno vjerovati u to da će djelovati, znači nema potrebe. Ljudi mogu biti najveći skeptici, dovoljno je samo da dozvole da im se proba pomoći. U većini slučajeva to bude, evo pokazao sam i snimak od onog doktora. Ja sam pogledao, da. To je oficijalno njegov nalaz gdje je registrovan nakon pola sata tretmana sa rupture 4x2 mm ligamenta, ne znam kako se zove ligament, i hematoma od 13 mm nakon pola sata mog tretmana, da je to spalo na 2x1 ruptura i hematom na 4 mm. To je oficijalno zabilježeno, a to nije jedini dokaz, imam ja toga malo više. Ok. Evo, dragi gledatelji, Mohamed Omerović, bioenergetičar, svi googlajte na ovome ime i prezime, tamo će nam se pokazati sve stranica, Facebook, kontakt. Na vama je osobno, da li vjerujete ili ne, pomaže to sigurno. Evo, ljudi su svjedoci, ja također. Muhamede, mi ćemo sad napustiti ovaj studio. Kiki, ti molim te zasviraj Nini jednu pjesmu dok se mi ne vratimo. Ljudi, bok. Bog. Doviđenja.